nema slobode govora i misli za aktivistkinje i aktiviste u Crnoj Gori. Do not let Russian agentura here. Znači, ne dozvolite rusku agenturu ovdje. Podrška malignim ruskim i srpskim snagama i u skladu sa ovim vrednostima. Jedno pitanje za gospodina ambasadora. Strah, diskriminacija ne mogu biti sredstvo javnog servisa. Dakle, osvrćemo se i danas na ono što se dešava u javnom servisu. Redovne prijetnje i nasilje nad Crnogorcima vas ne interesuju. Pitanje za gospodina ambasadora. Borci za ljudska prava mete. I to je jedno, da kažemo, neprestana praksa od kad nam se dešavaju u društvu ove stvari koje gledamo. Sloboda govora i protesti su fašizam. Također znak pitanja. I ono što je naš ključni zahtjev. Javno izvinjenje svim građanima i također želimo da se ambasador bavi svim onim problematikama koje tište ovo društvo i koje čine da maligni utjecaji